ngithenge ndizame lani ngiphathele ice cream baba. Ice cream. Yeah. Kanti ukazi awuhlala egabheni. Hayi achiyana le ikhona. Hayi baba akwenziwa njalo bakithi. Hayi. Ukudla from ngapha phezulu. Anti liyakhipha khona apho phezulu. Oh. Thina phela sikhula kwawungekho lo. Hayi baba sure. Thina sakhula kungekho. So nxa kungekho liyabelisida liqala ngapha hayi. Hayi labona yi-reason why mina engangithengeli into ezinje so. I-reason yani? Lihlekisa hayi baba hayi akudliwa ngezandla bakithi yo. Wena angumntwana kodwa ungumqokolo lokho. Hayi baba hayi asoze lidle ice cream ngezandla so ubuthapha obunje so sure ngezandla futhi andigesanga. Anti labamba ngeplastic leli ngaphansi lidle kahle. Kudliwa njani ke? Hayi baba lingayenzi njalo kwamele lifake iplastic ngaphansi mina yekela ngenze ngendlela engibona ngayo. Yikho mina engangithengeli baba into ezinje so yikho mina ngizidlela ngedetown nabantu abanye. Kuyini khona lokho? Kuyini kanti kubani udla akula nje ukuthi udla njalo kwinto kwakhona. Iproblem ukuthi wena nkosikazi ufuna ukuthi umphilise isikhiwa mina mphilisa into mina ngundebele. Nxa liphilisa into ke lambele ukudla ice cream yakho. Ndebele mina vele. Lidle lama lokhu zenini. Kuthiwa kuyini lokho amathakatha. Niyekele ukudla ngabe selathi inkosikazi mina ngidle ngwesintu. Kulokuthi lingiyanise so. Ngiyanisa phambi kwabantu. Hayi khathesi. Kanti ngihamba utshela abantu yini? Ngiyekela njani imhlole nje so. Hambe shwa so yazile ngiyanisa njani ngephatha lezandla. Kanti ungithengelela nje into yakho akumelanga kodwa izandla. No but at least ngabe limila ngaqala ngalifundisa ukuthi idliwa njani. Idliwa njani? Hayi baba ngiyalifundisa nje naseliyenze so. Ngiyenzeni kuyini wrong kuyini? Hayi mina vele nxa ungafuni ukungithengela imali yakho iyabichange yami. Nxa ungafuni ukungithengela into ezimnandi yakho ungafuni ukuzithengela. Kuphela futhi stop. Ngiyabe ngifuna bakulithengela kodwa indlela elenza ngayo. Kange hayi ya. Ngeke uyekele ubabaza yaze ngikhanye mina. Hayi nje liyayangisa shema indoda endala lokho kodwa kuyadliwa. Yebo kuyadliwa baba. Hayi yikho ehlala ukuluma khona okungaphansi. Ngikulume bani. Lelithele liluma lizinhlabathi. Phela Bele liyadla le testa yiko ama test buds afile vele. Angaze ngayangeka mina mfana. Ama test buds ani? Asebenza lithele hlala ukudlalizwa ukuthi kumnandi kuyadlela. Mina vele ngisaphindi shema saphindi ukuthengela ice cream futhi. Elisengikwasinqa ngihamba la eTown angithengi ice cream. Awuzithenga ice cream. Angisoze ngithenge. Umuntu uyadla ngendlela afuna ngayo nkosikazi. Ungabomba ke umthetho. Hayi. Ngoba ngibona kunzima ukuthi ungithengele something yekele. Hayi asomthetho lo into obvious le. Into obvious. Enormal ukuthi umuntu angakuqhubela kufanele isithwala umuntu angakuqhubela isithwala mele ube kwazi automatic ukuthi usidla njani. Sho kuyini khona lokho indoda endala ingaka ikhoti mina. Ngizobekele khona ukuze ungikhamisa. Ngathi ungafuna ukutshela ngabuyekele. Hayi. Ngingabuyekele phela. Imethod kuye siswini konke. Ukuthi mina ngikudla njani uphuma kimi. Anti labona lokuthi chaphela benze endlini. Sho selithondisa phansi. Hayi Mina ngifuna umuntu okhuluma kakhulu. Udla khona kuyangena ngazi kuyaze kungigijimise ngesisu khona konke into kwakhona. Ngizonisa sakhona sigijimile. Ngoba mina enguzwa emzimbeni wami sho ngakho lokho elikwenza isho indoda endala. Kuyini khona? Hayi ngifuna ukudla njalo. Lihlafuna njalo lihlafuna njalo yini ice cream usho nganto lihlafunile kumele awathi. Uyaqanda kwinto lokho. Kumbe lihlafunile amathakada umbindlu. I-ice cream yangqu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 ng
thena izinto ezingizaziyo wafuna uzongijekela into uqala ungifundisa Labona sali-appreciate and amphindi futhi. Amphindi. Kungcono ngoba sengikwazi vele ukuthi lina lithengele into ezinje ebantwini. Kungiyanisa kangaka. Iphotha lephepha.